yense karongo kumanyinga omurubiri bweturubini ochakire asenchera ya bene kigima. Biamono naende kutoase turubini gotuguchakira kurugaiga ase county ya Nairobi ase ababusi gose abasae babori gwe gutiga gutumika bube n'abana siasa anene koreta chiburaburu ase misangirikano ya siasa naboigo ase meyiga ya matanga uko no kubore kurwa ase mukaya mobe uyo okorige kirugo cy'obubunge ensemo ya Kibra asatebire bono chinga kicheikire buna egesa kukyomo gose babwenerete guchichamo erikwenekia ngonyora bari senkoretera bare abagusi amagendero asebono barukuburia gosa rurukuburia guchi asabarayi bari bakoriga ebirogo aho byage siasa kwenekia ngoreta bare abantu bari bakora amo nabo igo kwenekia ngutiga bari gutumika abasaye bobe ase koreta chiburaburu nabo igo gwitera amanyinga ase emisangirikano abaligereri baito amalietane nkuru kumukaya mobe yongotene nobo bunge Kibra constituency Eria renge ya Raila Amolo Odinga nje netokeseire muno mugusiyo mutangani tuicha igakebira tuchukua obugambio kwa sababu obugambio bwabereire myaka 35 na abagere bone ngakiye ito na intu abagusi tubwata na amo tuichamo tuire kirugeke kyakebira tuoro kinga abagusi na abagambi na ligere iria sama tukaya buna last week into aroro mugutano ulio bera gusialia narorira abantu abagusi togo itana intu abagusi amangana guni simu abeira ase byongozi egente kene kitoko keme sana kwanza umugusi igo ito mugusi koruchisokoro nechisokorolia okuno kolete mechanda ase kenyoro buna intu abagambi bagusi igo ikato tuara maono tumanyenga abantu togo chikugambi kutokongoza nabagusi nechindugu cheito nabasubati baminto abamama abamagukoro ntogo takatolete segi igoro nobugambi tutagete obumbo ko babugambi ntuna abagusi korukale tutagete tobwata ne tobegente kemo kabantu e chance kero monta kwane giatagete abagambi bonse baiche babatebye kibatagete inumo bwate birengereri buna abagusi mwamuwenga nsaidi kimoko genda ekiagera goikatoligereri buna abagusinga inchere kitoko gendera tokonya enseje goika tutwale birengereri ntoko genda asitokumia togenda ase tumayete ngaki aiga no togo konyeka gusa abantu baita abagusi goika bakonyeke na abagambi bagusi inuna abagambi inamura asangie miaka murako ngabande nabake lakini nali kubabuli abasaye obugambi mbotagete kumwaga amanyinga goko mwaga amanyinga gwasaliri mpaka enyumba y'abana bawo amanyinga yago chakoleta ebintu mpaka abana bawo bacha guchandika tuloro obugambi bwo ichama buna abagusi tobwata nama buna abagusi toteberera ni munanga kionye matiangi toko tobwati matiangi tororenga kitoko genda buna abagusi lakini tali ugo itana ngoli omundu togo itana gose matiangi itego toire mutwe buna abagusi togende buna abagusi tiga tuikaranse amo ase shidere twebolinga eshide ye ito buna abagusi nga ito konye tatua ntobwate byongozi byito buna abagusi nga kibago ikaransa nse babange gusi egende ne sauti yemo ekyareka tobwate sauti yemo etogo twara chinguru mumanye tengobo mogose nabwo chinguru toko banga tura abandali na abandali ntogo twara nguru so nje nali kubasaba abagambi baito bagusi tobegente kemo asa mango sakoba lete birengereri amo tutatu amangana ito elinda abantu batusike bunegesa kukiagusi ntubuna abagusi go ikatobe amo ekiagera mwarolire ando onsi no na abantu abaneba na Kenyambia abagikoyo igo baramo so na intu abagusi no etora abantu abaketoko bamo obomo bwito na buragene no nubosani bwito abantu balenga abantu bali tukwane sauti yemo baiche batubwatisi no neseye tubwate go ikatotwaro obomo biro mendu chindugu cyane byongozi ntoko genda na kende nkeyo kiragerenga gusene chibese kigere chisalyo bomo bwito bunabagusi chibese nkoli gitole lakini obuna intwe kabira yabagusinga kitoko bamo obomo bwito na uburagere tutwale sauti esauti yenere iragere sikwe bono
asa mangana buna abantu kibira umaite ne Islam na abantu baro umaene maisha ali mali na makongo umaita maisha nara okora abantu baenda gukora crime bono nakinate biri muna inje ntegete kuanzira ebichana tumanye nganga kituko wa equip na skills nkiba bwenete gukora ekiairo muntu okoba busy tagusanga injira yo gukora crime egento kiroro nkelinga entune byongozi mbintu kitokobekera abana aba banyale koros chibesa semebuke yabo erinde barwese crime na kebire sitokogenda bono no ni generation buna bono mwaro no na maandamana ya elirabere mwanya korora kebira nk'abantu bakiro ekiara entune byongozi ngukwana nda stirade kera lituko etogote bijana ngaki ebijana njira teyora umwe serikali nganerego erago change ya maisha yao nayo we change serikali ibintu mbiro ibwenerete kore nayo manyanga nayo bwenete bweto mabuna mwanya bantu umanya go change ya maisha yao so etogote bijana go change ya maisha go ikotware skills lazima usome umanya go obe plumber obe carpenter obo muntu okorosi nini obo gusona na nini skills ye jinaitiragere umenye Nairobi to komenya Nairobi onya tubwate skills eyewe chenjo chakobo muibi kosobo mugentekene so muna ncho mugambi egento manyete ngangoso intete nge kwipia bana bana skills bagutwara skills bonsi ni maite no enkebira go ikebo mufano tali yaiga kibiroka Nairobi ekoba Kenya ngime ekobo mufano kiara lazima tunye change bono tugutigana nayo oyo kabeire omokonyi bw'omurai bwense oyo boigo ore omurai bw'ekiama gia DCP Rigathi Gachagua omochirie eserikali ya Kenya Kwanza asa tebere nigo yabeire gigutumika enibo bobe anene asensemo ya Olkalau chingaki chikambeni chobochori oboke bwense meyo chigendrete gukwana kurwa ase ensemo ya Wamunyoro ase nkayae chingaki chigikaro n'ababwatani b'ekiama ekyo kurwa ase constituency ya Westlands Wamunyoro nigo bono atebire serikali nigo yabeire gigutumika chibese bobe asa atebire nga nigo baguchikwene kya sobochori obwoboke bwa Olkalau wika serikali gose ori omurwaniri w'ekiama kya UDA arachikoba gakubu no murwaniri w'ekiama ya DCP. Aisa kwanza tunyoroshe pale Olkalau. Pale amemwaga pesa hata hakuna change. Ukitaka chai ni 1000. Ali utashibia uende. Pombe ukilipa 1000. Ukitaka maandazi 1000. Pale amelete mpaka gari ya moshi. Jana amelete meli. Pale kila barabara nawekwa maram. Pale pesa inapeanwa kila mtu 10,000. Sasa tunauliza Wakenya wengine, kwani hii Ruto anabeba nyinyi ufara namna gani? Wewe bwana Havi. Akienda hapo Western anapatia Waluya 200. Akija Mlimani anapeana 1000. Kumekuwa by election Emurwa Dikir kwa Kipsigis. Hakujenga barabara, hakupeleka gas, hakuweka stima, hakufanya chochote. Akija Kikuyuni analeta mambo kubwa kubwa. Lazima Wakenya wengine waanze kujiuliza, kwani nyinyi Ruto anabeba nyinyi ufala kwa nini? Na hii Wakikuyu hata wakifanya hiyo mambo yote wanasema ni one time. Si ndio? Sasa pale ndege karibu sinagongana kwa hewa. Mpaka tunauliza IG atafute base commander awekwe huko kwa hewani to manage traffic. Mandege pale nasunguka Olkalau. Hatujaona kitu kama hiyo tangu dunia yubwe. Magari maprado ni zaidi ya 1000. Pale lodging mpaka bei imepandishwa. Kwa sababu sasa manyumba ni kidogo. Mpaka manyumba ya watu imekuwa converted into lodgings. Sasa watu wanahama, wanaenda kwa nyanya yao, nyumba wanakodisha watu ya Kasongo. The economy of Olkalau has really grown. Pale mtu mwingine alikuwa na butchery, alikuwa anachija ng'ombe 3 kwa wiki. Ameniambia kila siku anachija ng'ombe 2. Anachija ng'ombe 14. Wanaume wa kule nyama wale wamekuja kusaidia Ruto. Pombe pale inaletwa na matrera.
mpaka whisky na nini. Wale wasichana wale wako tabia mbaya kutafuta vile watajisaidia, sasa wameenda pale. Si unajua vile nakuanga wakati ya chai pale, unajua kuna hii wasichana wetu ambaye wanahangaika tu hapa na pale, wakati iko T-bonus wanahamia huko. So hii wasichana yote ya Nairobi wamehamia wapi? Sasa hiyo local house sijui tutakaa namna gani. Mimi niseme, and I want to say mchana, nimeambia hii watu ya Mlima Kenya, Ruto has targeted them for economic destruction. Na aliniambia na mdomo yake ya kwamba hawezi kubali jamii ikuwe kubwa na ikuwe na mali. Lazima uhakikishe hawana mali. Hii vita yote imeelekezwa wafanyabiashara Mlimani, ni njia ya kumaliza wafanyabiashara Mlimani. Ametarget mashamba ya watu ya Mlima. Hata sasa wale marafiki wake wa Mlima ameanza kukula hawa. Iko mama moja anaitwa Mere Mungai Maria, alikopa pesa akapatia Ruto ya kufanya kampeni, na mimi nilikuwa hapo. Mama tu mdogo mfupi lakini very aggressive, anaitwa Maria. In fact alikuwa anaitwa Mere wa Ruto, Waboi wa Ruto. Si mnajua Waboi, ile msichana mfupi. Sasa Ruto akamtumia, akakopa malone Equity, akaweka kwa kampeni ya Ruto, akifikiria Ruto akipita atamsaidia afanye biashara, atengeneze mambo yake. Akajenga hoteli kubwa inaitwa Gili, iko na deni karibu ya bilioni sijui gapi. Sasa Ruto amepanga kununua hiyo hoteli amalize huyu Wamboi. Na shida ya Wamboi not anything else ni Mkikuyu, kwa sababu William Ruto amesema hata kubali mtu yeyote Mumeru, Muemu, Mkikuyu akuwe na pesa. Sasa hata wale wako karibu na yeye ameanza kukula hawa. Sasa amekula Wamboi, wewe Ichung'wa, ngojea. And you know, historia inajirudia. History is repeating itself. Moi alisaidiwa na Charles Jonjo, akasaidiwa na Gigi Kariuki, akasaidiwa na Mwai Kibaki. Si Jonjo ndiye alikuwa mtu ya kwanza Moi kukula. Jonjo akamsaidia, akiingia akakula Charles Jonjo, akakula Gigi Kariuki, akakula Mwai Kibaki. History is repeating itself. Ruto alipoingia, mtu ya kukula ya kwanza ni Rigiji, si ndio? Si nilimsaidia akakuwa rais? Mimi ndio nilikuwa mtu ya kwanza kukula. Akakula Mithika Linturi, akakula Justin Muturi. Nyinyi akina Mwangi Kionjuri, akina Ichung'wa muko kwa laini. Atakula nyinyi yote, hakuna mtu atabaki. Nyinyi mnishukuru, nifukuze yeye next year kabla haja kula nyinyi. Zindio? Iko mwingine mjumbe aliambiwa nisaidie kufukuza Rigiji, akapatiwa tenda ya 1 billion ya kuuza vikingi ya stima, akasupply. Ruto amekanyanga payment yake, akamwambia vile wewe uko na chama yako, kabla nikulipe uende ufunge hiyo chama. Sasa amekataa kufunga chama, hajalipwa. Na anaenda pale anasema oh Ruto two term. Hakuna kitu wewe mjumbe. Hata ukiongea na ile proverbs yako hutalipwa. Mimi najua huyu Kasongo. Vikingi alisupply ya 1 billion. Amekanyangiwa payment. Amesema hataenda chini peke yake. Anataka hii watu ya Mlima yote viongozi aende chini na hao. Na anataka kulazimisha hao wote wasimame na UDA ndio waanguke pamoja na yeye waende nyumbani pamoja. So mimi nataka kuambia ile watu mko hapo, huyu Derito Mureithi chairman ya KRA, wewe unatumika kuumiza Wakikuyu. KRA imehangaisha jamii. Wewe unatumika. Wewe Ruto akimalizana na sisi atakula wewe. Sasa wale wote, huyu IG yako hapa anaitwa Kaja, mtu ya hapa amewekwa pale, lakini hana nguvu, ni Flower Girl. Sasa gunzu wakija watakuja wabulemu Kaja, na hana habari what is going on. So yeye amechukua watu ya Mlima yote ameweka hali. Mambo ya vyama vya ushirika, cooperatives,
Tuko na cooperatives ndani ya Kenya. Nilikuwa naangalia hapa asubuhi. Kwa sababu tuko na cooperative society 25,000 ambaye iko na members 14 million members. Hawa 14 million members kwa jumla wamefanya savings ya 1.8 trillion. William Ruto anamezea hiyo pesa mate. Unajua pesa, aliongeza pesa ya NSSF. Watu walikuwa wanatoa 200 akaongeza mpaka 6%. Hiyo pesa amechukua, amepeleka kwa budgeted corruption. Ndio pesa ametumia, amepeleka ati kujenga Mau Summit, Rironi Mau Summit Road. Hapo anakula hongo ya bilioni 7. Hiyo pesa amechukua ingine kununua Kenya Pipeline. Hapo amekula hongo karibu ya 30 billion. Sasa amekula pesa yote ya Kenya imeisha. Sasa ile pesa anapangia ni 1.8 trillion savings ya wafanyikazi ya cooperative societies. Na ndio alikuwa ametuma hii Kindiki, hii mtu anaitwa Soprano. Si ndio? Si mnajua hii Soprano? Si ni Bonoko? Kuna mtu alichagua yeye? Mnamjua yeye? Mko na haja na yeye? Sasa alituma hii Bonoko to test the waters. Ati hii pesa ya SACCOS wacha tuweke iende kwa infrastructure sijui nini. That is budgeted corruption. Mimi nataka kuambia wafanyikazi wa Kenya, William Ruto tayari has raided your payslip. Ameangaisha wafanyikazi. Ametoa pesa, amepeleka NSSF, anaibia huko. Amechukua ingine, amepeleka housing, anaibia huko. Sasa ile savings kidogo, the little savings Kenyan workers wameweka, the savings kidogo wakulima wameweka, anaipangia vile ataiba. Aseme ati naenda kwa barabara. Mimi niambie wafanyikazi wa Kenya wajiandikishe kupiga kura. Tufukuze hii mtu next year. Because tusipomfukuza watakuwa kwa shida. I want to tell all members of SACCOS in Kenya to resist. We cannot allow William Ruto to touch the savings of Kenyan workers and farmers. Those savings must be protected, and I will lead from the front. We will not allow him. Na mimi nataka kuambia huyu waziri wa cooperatives anaitwa Oparanya, mtu ya broad based. Wachana na pesa ya savings ya wafanyikazi. Wewe William Ruto, wachana na pesa ya wafanyikazi. Kwani unataka pesa ngapi? Pesa yote umechukua. Ya SHA umeiba. Ya masomo umechukua. Mshahara ya wafanyikazi umechukua. Sasa ile savings kidogo ya civil servants, ya walimu, ya people in the private sector, wale wako na SACCOS yao, wameweka savings ya kujisaidia huko mbele, kununua nyumba, kununua shamba, kusomesha watoto. You are targeting the savings of the people of Kenya. We will not allow you. Number 2, new KCC. Ilikuwa imemalizwa na Moi. KCC ambayo imesaidia wakulima ya maziwa for all the years. Moi alimaliza. When Kibaki took over in 2002, he revived KCC as new KCC. Akachukua the late Eliud Matu wa Mai, ikasimama. As we speak, wakulima wamenipigia kutoka Eldoret. Wakale jinsi wa Ruto waniambia, please tusaidie Ruto asichukue hii new KCC. Wakale wenyewe, kwa sababu ndio tegemeo lao. Huyu Ruto, Sudi and Murkomen wamepanga kuiba new KCC. Na ndio nasikia huyu kijana Ruto akisema ati inciting people. I want to tell you, wewe kijana ya Ruto, I'm telling people the truth. Hiyo truth ndio mnaita incitement. There is nothing you can do to me. I'll continue telling the people of Kenya the truth. Ile walikuwa wamepanga kuua Wakikuyu hapa, nikaambia Wakenya. Sasa ile mnataka kuiba new KCC, nitaambia Wakenya. Ile mnataka kuiba savings ya SACCO, nitawaambia Wakenya. Na Wakenya wanasimama na mimi. Na hakuna pahali mtanipeleka. Lazima tuambie Wakenya ukweli. We cannot allow William Ruto and his tribesmen to finish whatever little that is remaining in this country, the savings of the Kenyan workers through the SACCOs.
Hiyo new KCC Ruto wachana naye. Wewe tenda tengeneza kampuni yako ya maziwa. Uko na mashamba kubwa ile umeiba, weka factory huko yako ununue maziwa. Wachana na new KCC, hiyo ni factoria ya wakulima wadogo. Nikimalizia tukurwa NCMU ya Wamunyoro niko tukwirana gwika ase county ya Nairobi ase omubunge Okiharu Ndindi Nyoro amochirie serikali aso bukurumi bugendete kwenekigwa ase kambani ya Safaricom bukwana kurwa ase chiabisi chaye aiga aso mocho Nairobi ase nyumba y'emisangirikano ya KICC Ndindi nigatebire buna chishasi cha Safaricom nigoche yaoneti gwerigorense nabona keraba Kenya bakonyora chibese nabo igo bagutumirwa bakurusia nigo bakonyara ko babakona chwari igoriri nene asebona tebire buna umurubiri yo mugima nigo bwenerete gutuguterware. I've been talking about the issue of Safaricom stake sale, and it's the same issue that I am addressing today. And it has been a topic for the last like 8 months, but it still is a very important matter that we must interrogate as a country. When this issue came up, of course, many Kenyans gave their views, and many of us, including myself, I attended all the relevant areas that I ought to have attended, the committees, and I gave my views, considered views, in regards to how Kenya should get the best value for money in regards to the sale of Safaricom shares to Vodacom, and of course the other associated company, Vodafone. It is important for Kenyans to know that the government actually accepted the money, and money changed hands last week on 30th of June, despite even having an active appeal in our judicial system, that the government still went ahead in a half and in a hurry to make sure that the transaction was closed. And even after that, it is important for all of us to know that it is very apparent that there has been a lead placed on the Safaricom share price for the last 8 months as the transaction has been ongoing. And the more the reason when we had a very bullish market in our NSE, where many of the shares have been going up across many counters and sectors. We saw that Safaricom share price was clearly being manipulated to not go past 34 Kenya shillings up until the government or up until the money changed the hands and the government received its dues. However, as we all know and we have seen, the markets have already betrayed the government incompetence. We kept on saying that the amount of money Kenya is receiving for the sale of Safaricom share stake sale was underwhelmingly low. And clearly, even the markets have spoken very loudly, because it's no coincidence that after the closure of that transaction last week, just days after that, now Safaricom share price is trading way above the 34 Kenya shillings, even touching Kenya shillings 36 yesterday and even today. And of course with the clear trajectory of an upward trend. It is clear that the transaction price that the government put on the table was underwhelming and disadvantageous to Kenyans. And that is why we must provoke all the tools available to make sure that that transaction is annulled. The more the reason that even the government went ahead, when there was even an active judicial system, they still went ahead to transact and make the money change hands. We have had other transactions happening in our market, because the incompetence of the government many times is to come up with rejoinders about how markets behave and other such stories. There is a transaction currently happening around a bank called NCBA, the sale of NCBA to Nedbank of South Africa. Whereas the transaction price is 105, the price has remained around 88 shillings in our market, including today.
showing that even the explanations that the government would want to purport to give cannot suffice, because they may want to argue that after the transaction closure, we should see any such kind of a movement of share price. Far from it. EABL has been having a transaction through Asahi of Japan, whereas the transaction price is 590. The share price in the market has been just around 258 or thereabout, clearly showing, as many Kenyans have been suggesting, that Kenya ought to have gotten better value in an off-the-market transaction of selling Safaricom stake off the market. And it is clear that we actually purported to sell Safaricom shares at a discount, because we are actually receiving money lower than the market price in the market. That the amount of money Kenyans are buying Safaricom shares at in the market is now higher than we are selling foreigners and we are selling other shareholders in an off-the-market transaction. This must be corrected. And in this same breath, I want to ask, and I'll be writing to the Nairobi Securities Exchange and the Capital Markets Authority, they must investigate all the trades that have been happening for the last 8 months in the counter of Safaricom, because it is very clear there has been price manipulation, there has been price suppression, padding the money changing hands in this transaction. It is no coincidence whatsoever that after money change hands at 34 shillings, immediately the price manipulation stops. Then we see the share price now climbing higher every single day after the transaction happened. Tugotigana nayo oyo kabeire omwaziri wo ICT Imeyense Eliud Owalo nigo araririe guchikwirukia ekebendera ya PPP gose People's Prosperity Party ase obochori obonene busio bu mwaka 2027 asiri bagario koba omurai bwense gukwana aiga asomochi o Nairobi aborit korigoro chingakiari gusioria ekiamikyo nigo Eliud abekireteneni iganga yaye yo korige kerogo kyoborai bwense asamochire serikali ere ase obisi asatebre nige bwate obokurumi asebo igatebire serikali yabekire amakabesa mange na niga abakenya bagendrete gwetera obugima obokongu nigo bono aene kiringa asoborai bwa ichinga kiara chikwiro borai obo niga guchikwene kibuna abarai bari bonsi abakurumi gochibare koimukirwa egetambokero kerichiko. Let me tell you, tumekuja hapa na si jenda nikasikia mtu yote anasema nataka kusimamia uraisi, akaongea na kaeleza ni nini kabisa nataka kufanya. Wakenya wenzangu, shetani nchi hii ni ufisadi, uwaji na uongo. Viongozi wote wamekuja hapa wamesema wameungana mkono naye kwa sababu amepeana mwelekeo naweza. Sasa I will be as brief as my hairline. Kwetu kule Teso na kutoka Busia hatuimbi sana sana, lakini huwa tunakashifu yale maneno mabaya na pia tunapeana baraka yule tunaona ni kiongozi aliyesawa, sivyo? Sasa ningeomba msimame kidogo tu, kuna nyimbo moja najua nyote mnajua, itachukua 40 seconds jali. Shetani akija. You do not need to increase the level of taxes to raise more revenue. Do you know that as we speak today, only 9 million Kenyans, out of a possible 27 million Kenyans who should be paying tax, are paying tax today? 9 million out of a possible 27 million. Why are the 27 million not paying tax? Because they don't have the disposable income. They cannot pay what they don't have. Yeah? It's as simple as that. So, as opposed to raising the level of taxation, what we need to do is to widen the tax base. Bring in the majority of Kenyans who are not involved in gainful economic activity into the economic bracket. And once you bring them into the economic bracket, they will correspondingly be able to pay tax. And the net result is that we should be able to collect more money by way of tax revenue. At the current level of taxation,
if not by drastically reducing the level of taxes. Are we together, people? It is basic economics. Yeah? And that's why I'm proposing that once we form the government, I've done my maths, and the statistics are clear. I'll reduce the level of income tax from 35% to 20%. I'll reduce the level of VAT from 16% to 10%, because Kenyans are struggling because of the high cost of living index, which is largely attributable to the level of VAT. I'll completely do away with the digital tax so that our young brothers and sisters involved in the digital and creative economy can be able to exploit their full potential. And I'll reduce corporate tax by 5% across the board. The next thing that my government will address, good people, is the issue of debt. Public debt. Public debt, in my view, should not become the private pain for individual Kenyans. Today we are repaying debt, which was borrowed long time ago, perhaps by previous generations. Yet, if you do a proper soul searching, you may not lay your hands on any tangible benefits, tangible projects that have been financed by the public debt, the borrowed money, for the benefit of Kenyans. It goes into projects which are skewed to benefit a few individuals in power. And that is something that we must fix. So what do we need to do? Once elected as President of the Republic of Kenya, I will institute a forensic audit on all previous debt so that Kenyans can get to know who borrowed the money, what the money was utilized for, and whether or not that money was utilized for the good of all Kenyans. Yeah? And if the answer to those investigations, or the output of those investigations, is in the affirmative, that certain individuals borrowed money on behalf of Kenyans to line up their pockets, those individuals will face the full force of the law, courtesy of prosecution. Tumekuja hapa kwa sababu tunataka kubadilisha Kenya pamoja na maono ya ndugu yangu Eliud Owalo. Eliud Owalo, His Excellency, ndiye ametutengenezea strategic plan ya Ma Nation, Narok, Kajiado, Samburu, Isiolo, Wamasai wote wako Kenya. Ni yeye amenitengenezea strategic plan ya kupanga the Ma Nation. Wakati nilikuwa CEO wa Kajiado wa Ma Economic Block. Kule Taita tumeumia sana. Nilipopata ujumbe wa ndugu yangu hapa nikasema World Cup inaendelea. Jana mwana Argentina wakingangana from behind na kuchapa. Sasa katika ulingo wa siasa tumepata new signing ya Messi, anakuja kukomboa Taita. Mimi Mwanglikana. Kuna msemo wa Anglikana anasema hivyo, ilivyokuwa kitambo ipo sasa mpaka hivyo na hivyo. Hiyo tuache. Wale wa jamaa wamekaa wamesema kila kitu ni same story, nothing new. Mwambie mwenzako ni mbaya. Tukura ase kaunti ya Nairobi tokogenda masemo wika ase kaunti ya Kisii kerotwa nyorire oroboti rorororu mwichano ase amayanda nigabwatirense ase kenyoro kia Makombi ensemo ya Bomorenda imeye wodi ya Bomorenda ebunge ya Bonchari yiga maiga y'abana babere be miaka gusema maiga y'abana babere bwe miaka etano noyomo ase grade ya PP2 gukagirwa gutacherwa inse na guito guika gukwa gusangana abaibori baba nabo nigo aba baorokia obororo bonene na kugania obwene bwa bana babo babere ase Erieta Ann Bahati Amonastesi nigo bono abanyanyimbo baikire ase ensemeyu na kwira omubere gusemebere ase enkendu chingaki bachakiri obutuki kubwatekana ningikirerete egekorekyo gokorekana.
Juliet Wache. Alafu mtoto anaitwa Ann Bahati. Kuna miaka 6. Alafu ilikuwa saa 11. Tulikuwa hapo kwa nyumba, walikuja na rafiki yake. Nikawapea chai wakakunywa. Wakatoka. Wakaniambia mami tunaenda kucheza. Nikamwambia sawa. Wakatoka na mimi nilikuwa nimechoka sana. Nikatulia kwa kiti nikapumzika. Wakati walitoka hawakurudi tena. Vile walitoka sikuja kuwafuatilia wameenda wapi, lakini kuna mahali walikuwa naenda kwa aunti yao karibu. Kufika huko kumbe hawakufika kwa aunti yao, ni kama walichukuliwa hapo katikati hapo. Alafu ikafika saa 12:30 watoto hao wakubwa walikuwa wameshafika. Nikawaambia sasa enda mlete mtoto kutoka kwa aunti yao tukule. Mmoja akaenda akapata mtoto hayuko. Akaenda tena mahali fulani wao huyu mtoto mwingine akapata tena hawako huko. Tena wakatoka wakaenda kwingine, tulitembea sana. Tukatembea kila mahali. Nami sasa ikafikia mahali nikawaambia kuna wamama 3 tulikuwa na wao. Wakaniambia twende kwa kambi huko tu report. Na wengine wakatembea kwenda kutafuta. Sasa kuna mahali hapa kando hapa. Kuna mahali fulani kuna shimo. Kuna kijana alikuwa ameenda kuangalia mara ya kwanza. Akaenda tena mara ya pili, hakupata kitu. Akaenda mara ya 3, roho inamkatatu. Wakati tulitoka tukigawanyana, kila mtu wengine wakaenda kwenda Mabol, wengine huko chini kwa miti. Huyo kijana tena akaona acha nirudi huko tena. Kurudi huko ndio akapata gunia zimerushwa huko. Mtoto mmoja ametolewa ndani ya gunia, mwingine alikuwa amebaki kwa gunia. Ono karenge ndo mwana wako kwa uchinyumba. Ndira kula vera nere galeti. Ingo ikaga ikapara kanyora bantu baichire. Waboli nge maichole nete. Chire sibe tisatatu. Onde biba onde biya pati taiyo stesi taiyo. Waboli nge mwana aji. Mwana tachi ande. Aminto. Ona na mwana uitwa chakite kuligira kininga badebi yaya. None mukongira kuchiye nkora ya nero mwana ninsa igare gaga. None mukongira kuchiye umwana ona nigaga. Akenge bikuru bigachaka. Kikonye manyo bwena bw'umwana one gaki. Naro sire gaki ni mwanje to mwana one gaki. Akina ndembekire chuma ko munandiga gaki. Akitimwa timuru na numuliki kwetara nema ya Nyasaye. Omwancho omorigereria nigo togosaba aboene bwe amatei gositogosabire amatei nyareko bagekonyora obwene bwabo kero bono togosaba ng'a abari bagokora ebikore buna binga binebio nigo babonete gotiga nabo igo niga abana babonete korendwa ase enchera ya bene kegima tokoragenda omotimoko omokego tokwirana nkogendera tore nomoroberi bwetu rubini kogosaba tochiare. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaru na amariogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarigo. Kwanya oroyo orenge kwende kanisa ogire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima obwe. Twakirishimisha namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora chingatare ichyo butindu.
nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boyekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokumera nabaga kaba Samuelere nabo igabanye nabanyika eriko kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko kibengia yakire ngumanga bunalero Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nchiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ine asama kiaya mbireo, seino mbireo.
asa matuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburga risamura byonsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera rituko tomocha. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Biamono na endo murigereria bwensoka karano no kwegena ngani gore meyo moroberi na bego nigo gendete kubwati moroberi yoiga asenchira ya bene kigima karabono to asoire asentunda ya kabere yo moroberi bwotorobene asentunde ya kabere nigo tuguchitwanya komurekera guseka tuguchitware to mogeni gaiga twakanera ari agendete gukorekana imeyense onyoro murigereria bwensoko ase ikia etani go chibura buruchene kiwase county ya Kisii na boigo e county ya Nyamira Somoyega bwa matanga county ya Kisii nigo chibura buruchene kiwa aige kosi chinga kige kosi kya linda mwananchi bare gukora musangirikano bo asensemo ya Kiumbu chibura buru echichaigere gusichirirete omusao yo mogosiria obugima bwaye ritkoria rero nigo tuguchikume gusanga no mogeni to wiki lupen tari mogeni mono mumurarete lakini asiritkoria rero no mogeni uyore omurai bwa basai county ya Nyamira ende tochikomurekera nga ninkigekogera gosere buno murai bwa basai na ende gosoyo mo bwa basai ninkigekogera ebikore bwa basai byo gusama tukabwa ngoiga abasai banyare kwa bakubwateranirwa no bikore by'ikibura buru na onye kubwate nganende naye boiguraga ni gukwanera kubwatikana nengane yuene kinga ngori kore ujumbe yao etangane tunyako batoko nyemurekera 0788666663 nere namba okobeka ujumbe yao kana ndo mwancho murigerengo kumanyinga tutaragendera no muroberi University ya Tangaza nigekurwa amaigerio amaya Kigima Tangaza University nigerega ase county ya Nairobi ekeraba okumanyinga ekeraba na gusoma onye kubwato mwana okore form 4 okumetinganga yokwiro mwana oyoiga enekinga kumwirora se University ya Tangaza nigo babwate chikosi ao ange chikosi Johnson nigo babwate wese kurigereri gabu ase TV yao osase screen yao nigo korora chikosi echo nabo igo enamba nigebekire gabu aso iso gwake nambiyo nigo kunyara koba kugukwana n'abarai kurwa se University yo au muranyare koba mukuroberinga na kibarago konyero mwana boigo nigo bagotebanga nkuru bare chikosi cha TVET nchiri chikosi cha magoko onye koroche ngumwana taite tiko chi University ne mbabwate umuroberi wogokonya abana bari HD plus gabo erinde bachikwegeri chikosi cha maboko nabegonye gotageta umwana abo murari egiata na Tangaza University na erangorwere kosi eyo na chikosi cha bari munkorwere karango kumanyinga oise wake nambe yuera se screen nigora basikoba gokonyora obumanyi bwekerengo keme nabegoni gochikonyora omwobisa kurwa University ya Tangaza oyora kwererenga na kimogo konyana na kyogo konyo mwana egento okora kekega ene kigwakire nambe yo erindo mwana enyorere ribaga ase University ya Tangaza. Karibu sana Lopen na endase echi studio cheito Chensoko TV. It's much I appreciate so much. And now kumangana endete kuru ngaseito gusi. And no to kwanda ngetunya kuya igereria sobo wagare koteba mbiamo. Asante sana. Nabo kurige ugukwani umurigereria na ndo mumanyeri etari yao. Bari batorigereti inkoro kwa Wycliffe Lopen Seitombokeira Nyamira County North Mugiran constituency. Twachirega gatorigereria
Buraburu nche chabere katika bere asa matanga asera ile last Friday torena ki no musindora manyugo tena kitoko bamo no musai ndo gutumeka bobe alenga ki ne serikali ne abana siasa bonse at large Mbia mona sana wiki ekero togo chakiranga asege songo togo te abagunism. What is gunism? Na ekera no musai ekero kwigwirete gunism. What comes on your mind? Gendo yocha se obongo bwane no gutume kuri bobe na bera abe no mwana siasa mwana biashara ose muntu bote personal interest yokonyorege ntogete. So for example ntake wakwa maybe a channel yensoko ngende gari ndiye abantu gete mbakane bache ba disrupt emerobe unegendrete eshobu negendrete te korekana wono mate banakana bana bakana una chigun kareba manina ibibago sikizwa mbeko kubibago ba advanced one bakwero ka chigun usikira ne clip chi gotara kuruke umbu ando lota to boycott chira ke umbu ntogora lota bana bari babere ibibago baturutamagira Ono a new version yebibago wate non chiguns chachire that's to my understanding wono ne rita yaka rukubibago na wono ya chenju ya advance wala bakoroka chiguns chira sekete na chichi wono ndate Totebe bono buna watebire gabu toise kurigereria ka to guchakire chiro ya Kiumbu nero bono iga ekogera twachire international. In fact we are international no na bantu machingumbu abagoteba nga Kiumbu inu nebi bago birororo gusine chiguni chirororo ningore responsible rochekera bono abangina barimba narushe bakwandamana bagoteba tari barabo ngoteba baro bonchoreri bwatenenera senseme yo chigari chigote nanchiri kugora mesigo safa kado muna chiakagorere naroshe bagukwana basabiro kwabera. Who is responsible? Na basaya abayiga tochi bicha chiritoroche ngaba na basaya ningoroche nabu nayo musaya babogete kurunyomba bagatanga tigange ndendu tamagena goti senaki tigankonere amanga ya Kiumbu according to my view tintebana na kwasenja basaya bonsi tindaru abondaru according to my view igari ritiko riri yarenge yacha bana natori bali na mwananchi bachagete koru musocho ndoro chibwa uru ndansi musocho barenge peaceful bakora basangire chiba ngokonya usina bangina usina basai basangire bakora nabangine bakasangire chiba cyabangina bakora bakora basota unigari bakora mukutano getorenge bwa amani zaidi no muntu yo report na ki dukana ya unetwe gose na ageturigena usina very peaceful kera baka Kiumbu chiachiro on motion na ribono simera bwana kicha ichiachire gocha chikanyerere mwa chigocha jiadra no goterena chikachakurutwa magena chikachakurutwa magena usikori rijirutira magena chikaicha on motion chikaje leo moto machiko tari kurugali se pump sinjo chenge cha speedity chiavu dia magena alikurutu mtabaka ribono ya agunse ochiwa kwa magena chibicha chirichiko trend na chi video clips tokorora echibate mixed people abasai mbaroro abangina mbaroro abaka bake mixed age nere gachi video chiri afu skuri the voices chiwala ntotageti intuka ikantuta ntotageti wono tingo tena specifically na abasai buka bagwata mamucho at large chire ya batamocho na enda for example montago cha mwao akurushi mwao cha kugambera wanyabana kodi biashara biba chana ki abasaya baretirwa use ekikundi gete kyaretirwa ekigo tsaye biashara byerituko ange bastandite atwatana ki ntutageti buraburu gaiga iraburu angao sinjoga no tokonyo rekeri keto ntonyo esabuni yaito ntokonyo rakende yaito inono gana muru anera angao they also entertained them wakacha disrupt mukutana si chiro yabo embra bono bageti business usikori rina bata nende keroka mbale ba onetia matoke mbale onetia avocado ndi batia bantu bali batene gali Kiumbu mbaya tabura ende onsi ju tukiangalia hakuna penye mputano hadi kaisha bantu baru anetigwe Kiumbuka does it mean na otega bana ote na abantu bali baingese erali na wachite kuruhani abana biashara does it mean Kiumbuka na abana biashara barengoka abarenge keroka nabangao town nabangao amsote na daraja mbili nabangao so sometimes let's call a spade iga nango bali abakaji bali bakimwe as they claim na bali barete tuwe wangewaambia moreta buraburu Kiumbu na abantu bomorembe that's what I can say from them isokuru nona se chibiche chekero go chirigerebia abantu abo ba Kiumbu mbabwate emete ya makombe
which means egente kigani go kiabangire Kabisa. taringa abatabukire tunga chibiche chigacha ama kum agose ebibagebiga ningobiena nita aibuno musai Usikorigereria from the video clips, they want to go from the video clips chicho trend, ndo kwana from my imaginations. Abana rero tena abantu biba tu akabe ko getuo geteme. School weri kuma school ke gari kiumbunda teammate. Akima the way they say, batu bakabe ko school geteme. Bakaiwe bibago. So they were watching. Abantu barete for example to ship yuko rugaiga. To erigo se kitengela. To ande tu kitengela to be kwa sigeta center place. To egwe bibago. Wala abantu bakaje bakitengela kona kingo bibago mote to tokor. So that's the blame first ya abantu bari bakiumbu. No te abantu yeba shipetiwe bakarete bakabe ko school getari. That's the mistake number 1. Mistake number if you ende ngonaru that mistake jamani garia ne director ye communication yo murai o yari bari chache Ozahir na arochikante wazi na nero kuru directives meaning nero commander na for example njona command ya abantu barema karuga iga endo cha mwana tena nero kuru command meaning kerongoro command I'm giving the command on behalf of my boss meaning ne boss ya direction na ki kaenda ka abantu bareba watiba kole kana so meaning na kido anda wata na ki umurai we SMA yo na affiliate ya abantu bari ju are ta abantu kusimbo rushiko don't want to kumasana basi kusana weme jumia don't come from everybody lakini ntoro cha ndombaro na about claim na abantu bari isko na tanto kurushiko bacha disrupt the peace ya renge na abakaji na abaonia bakiumbu Kato ngende ukwanira umusai na rori ekero chigari charenge ko minyoka rende kuna yo jamaa oyo iga okorokosie momoko moroka mapinduzi oyo gwete kurwe gari gore keragwa akamanya wa kwa chenungwe chigose bagebi gendo kirete gusire bugima bwa safety yabasai ngayire karabone meroberi gose emekutano ya gisiasera ndatebe safety ochaka naintwe na wono che hashtag ya chakire mtandao na ki safety chake naye echake na nje for example wono for instance tata una gabu egente kya kwa kana kiumbu umusawo mino osomo umuntu mino ugurense aboto ina kigari yango on motion igawa that's an accident we accept that then after the accident yango to ando chiko mokonya tomako sen first aid ostomorify the nearest hospital akonyeke kimono to anda gari to ne chirungu chiti to agwade to chiko mumenda chirungu na magena uno moibi montera to gosera iga slide kuri gari goro ogunse wango to ando chiko mokonya was the mistake njengo blame was it right yeras kuna nega desinge chona mnaro rabarai bande kurugusi bago tana ki inga as much as cha muitete go sasa bamba muitete nere arenga wrong side inkia kusukuna rega riske gari re motion we really our politics sometimes to accept our naro chomo skenaro kwa ndega ndio kama mention ase camera na tia wasa squeeze ba usuna chigari tai squeeze ni kitu imekuwa Panzo sango suma majigari umtene ko munsakwe basango suma majigari lakini chiko cha chizibonanire cyo cyane na certain speed muntu konya ko cause accident bako move senje bona ki mushimanya abantu bayabo abwate ndira ko accident yende so they know kama ndasukuna ine speed nere bago chira ngini ya accelerate kesengenjo ye nini buraburu eri nakiona yake temba maybe akarosama okayaka akagunse sonya yege na yamuagete na wache post mortem get online goyote ana age tuna blunt na kieta asira Wandro chibano igono taiko suna na kulina ko akwenda na savia na ngona ko savia injuries no siko ibono eri blunt ni yaga de kamokora wano ko suna na ko itingo tana ki nambono wacha usiko na ko president wocha abantu mara usuna chigari ko isiko lakini bana ko kwa sengya mama tike to botando pasuna ine to next destination back on a certain speed. We want to area chitika chikosaria senjo wano yoburaburu eri. Aibono narore goteba gusenga buno muraibu abasai biga kero umugukwana nabarabu. Naki abasai baranyariko ba gusembo samiki muko ba abanyariko bamba tumeka bube nabana siasa. Abasai bamona iganda ndabatina tutige siasa eri enja. Ekero muko umerana. Ngore twa. What kind of advice muko? Ngoja tore batambi like tu segonda bato mukutana segete gaiga ngoja tu asemania tuata for example abasai ekirenga kirinto tumeka asengencho ya 200 to sayo to ito musagominto ndibona gamana ndire nese yabona iga ori yari abe mugusiye abe mukamba abe umugere
we are the same age when tore dokete ya muto wasol ayo mamu usinaro mukamba naroro ono turamo e common course tore kano wasol ndo cha kurwana senja 200 ngai 200 bono tetane nae senja na kanu 200 wana dada ndo tumeka sia seria nchara edo to gwetana ngina story to stick to our common agenda onye muntu atate utumeko chukura nayo ande mukani mutena ki ndo gochikurwana usira bese ne sawata gete lakini ndo chukura ni musae onde agenda keep distance keep peace ndo to kwa limoni ngamono tutwara mo among the youths to te utumeko robo bese do na 500 ko 500 yaro osamba baki umbu semba tu ngwete 500 baetu wa miatana ya ere bono bachai korera uchi ase public na bande babagori ono is so wrong. What is the impact of Gunism as a chikam a community to go say as a amate? Fair impact na wetu amakweli na bet. Mundo ya musirio bogima. Abande bare bono babu ate kumio kongo acho mwaka getari ureke origiata tata na umiete na kire riso nge gari miriga ni geta mbali kama kehiso. Ondo bono goretere distractions. Ono che yaretre in health side ya uko umizire. In business side biashara biatenenira. Biashara bigotenena to waka na school fees to koragera to go manage na family. So this Gunism it's always negative side. To speak general Gunism ko romba kanse yemya pen 2 weeks time bono iga. Turi Franklin Jacobs musana ko Cecil age to musasiga ri yim. To speak chi photo chiko trend ko chaso abo mo ya lenge ofan. Yeah. Ono che ofan ya sirire tahunya kwa msini familia wadao na wamu abo tahunya kwa kwa. Ona oche ya that is negative side. Keumbu umwaka bwe family jamwa mwaka bwe wata bana. Mwaka bwe family head of the family osirire. Awata bana bare school. Ngochi kubaka school fees. Those are the negative sides of Gunism. Always Gunism haina positivity. Ndikondiora chiko sarigento okonyeke. Maybe no godfather yao, ngande godfather yao, nera konyeke maybe na rito ajetwara na twa no muntu angego bakwana niga eranyo benefits lakini sai kama inge tekire abakwa bakuri lakini muntu ngao benefit no day gunira cho benefit that's what I can say. It always brings negative impacts to kuragera to waka school fees muntu sirio bogima. That's the twakwanere sana ngakore kiga ya Kiombo Nyamira isukuru the other week to a week you chiguni gose busaganu negative wase ensemo ya Kiombo chinse monchira mugabana bwe county ya Nyamira na era bomera na tubo sia sobosyo no yokurige kirwo kya West Mugirango ensemo ya Nyamira ase ba naro kumsana na kwambete ko bachibura bu naro chene getigororo nona matanga ngagetenga amatanga itachetu gwikarana na mocho kona kiora kwane kuretikana nega Kuruano ensemo ya Nyamira naende ndakwanere two incidents. Yeah, governor nirende hange ya Murarake baso. On Sunday, it was on Sunday actually. Matanga lenge Nyamira West Mugirango. Governor no yarenge. Wabo chairman chibo governor no yarenge. No chairman ya Jubilee yarenge Kemosi. Bako na Kemosi baga, but I like the way Kemosi composite with this team. Bacheti who attack governor. Maybe yango to kama nabate team ya. For example, ni supportande ya Kemosi. Era tokana na wale Kemosi wako na mda tore na kwa na ki boss ya nego kwa humiliated so kwa nini kiono team yenze la bangete ticheti koleta buraburu ende ikachika toera. I like that spirit to squad ranger ni kero kwa go seru to take fast action no korwana ende nagia masori gali adne turi kondo tar speech ta speech ya waka monde itemo speech madangu kwa speech ndana naki gentugete gengogeti. Everybody in Kenya akuna freedom of speech. Kwa mati space yoko kuru speech. Mada ndonda tebe asamatanga to abantu bakana matanga. Bago the political differences asamatanga. Lakini abasaya baiga no kuma baada asimo chandore na abasaya baiga moise kuwanja moikaranse. Tinga bintu biri bigokorekana no na matanga ambirekana. Osikuye ya matanga munali abantu basete matanga ajitingo tasona basaya. Ayarenge Nyamira. Singencho governor na organization ya matanga committee ya matanga tebe MC rituko timbeke panel ya matanga MC rituko wale komate protocol community anda usina na matanga no sia na national funeral ya bantu bacha bagenda ando na MC no na kimondo tengo kwa tisakete mundo tengo kwa nare mundo tengo kwa nare ke musiri bari ke musi ke bari riete
wendi bamwali bagari na kusema matanga bande take tiko sarika wono tumono ni siasa ya take go tasa matanga so ya tebe ka bana sisa mbaka ndasi matanga sio sarika matanga bande kubota matanga bane last respect asinya gusira nomatete respect toko mwa umate ekintu to kwanira ke galopen bado si tari matango ko nyorenga none kero oyo kabero mokonyi bomorai bwense riga de gashawa diria nyoreta renge kanisa chinse mo cha centro akiba renge kanisa chitia gasikanga kurutura abanyanyimbo bado ikarekananga commotion yangete gutume kororo ngaigwa abantu bago kwananga bano togocha kobwanga ekero nyomorai gagoche kanisa ntochi kanisa because abantu bako ba affected gabu nabantu konyora bare innocent tanga yubo nega tutebe in case of anything yare happen those people are very innocent bali nabantu bakolera bali namatanga bare nkolera bare omurayo chirorora kine abaraya baiga na barwe kero baguche kanisa amatanga no ni kanisa mbanya gocha bakirete okonyora omuntu ochire ribaga gochichere bweka gosocha nabantu bae babiri batatoga ndo iti etaonya ne stage y'echipigipigi obugori abangwana no 10 obakuni no ene amabuta y'echipigipigi ono konyoranga kakurugaria amatanga atenenire in fact no yare kabanga no murandi ore korandi no ne kanisa egote na sababu iri ogiriri to kunyara asomo chandore na umuchando na kitoranyara ko batoko jerusi ororo pesa bari area mai to muchando go cha umuchando uno yo cha kurugoro go chinsenga na ngora asabarai koma ucha sabasai for example in my plea konse ko ayenda sabarai bari bari outside the office bari inside the office because mostly they are misusing their power onokonyora use for example etiaga usiku na wata kanisa imi don't they monitor the government not cool etiagas ka cool etiagas so meaning the government is using excessive force asantu very peaceful pago sasi unga ketiagas ira nothing peaceful na chama nde peaceful to kwa next to kwa na to jega etiagas ya rutiru next time ingo just mange bangana na ki na una ninga etiagas tingo jana bantu babere kitora kwa etiagas wandende rabuno mucha ndo chake but if the government they play their role was to do the security abantu back over disrupt in the side of the government abono mo global take over inside ya wana siasa bande onye moroche bintu bire peaceful gocha na kwa oje linda mwananchi before taraga gusi ya koleta kante Mombasa nini sana pata tunaentia Mombasa hakurusha tiagas walifanya peaceful ikaisha mundata reported case ya rengoro ne kera mtu very peaceful no reported case kera ono disruptions chigocha na most chigocha ko de ona yekira segete na government yatake kufia the opposition rallies kira ngata the most ne problem oskure na ke umuntu kagate the leader of the ground guy na re government acho santa ngoso bari ko como ingilia in a way or the other many leaders fear to be questioned but they will iswari we can avoid more ibona como tena parengo ato promise tengo propose ya rosiwe na que dar rosiwa mambe ko na ki mumla tengo torama tumora me to question a lot of leaders fear to be questioned like something I call it to gunism yani to disruptions chimi kutana yao let's take responsibility kero kwa iwe gasi na bana inchi correct be responsible correct asi ella alafu kero toka ndime kutano tu atika kwa criticize government itio criticize opposition wake government mono na mbe bine koleta ile mona touch konda mamambi tingo ingine jango go tem down touch konda na ikota wana those and the chief effect kero kende ayebno musaya orochenga abasaya baiga baraisa konyora emeroberi banyare ko baba gosomigwa na baigo bae mentorship programs na kero kende barorore ndoche bakonya goteba nga asingencho ido baigorero none biashara ebikebike banyare ntonya ko batogo prevent umuchando yibwa basaya gotumeka bobe singencho umusaya konya sayare erare ready for everything anything in fact yarege ndata komanya muna gusi abatet komanya ngainyare bererare berese ko egu ngachisemie chiga baegu na mentorship na kero kende baigeri una kibara chako bonchorori oboke muchando yo noera aboko ya otakanze na muchando yo koera an idle mind na ocharenge the evil things onotebe for example tore maiga na onde gaiga usikendi ya kwa kanense ya meti masiki ya kwa kana use ngekore kaneti nju na watendo tengo kwa if we keep these youths as a get or something useful or constructive it going to mind era achina na ki tianganyerere umura igete ngocha ega banangochere kinyorokiane tikamuganyerere
ngende mu escort ya 50 kwa bona oba sindi timbu atigasi ebe something maybe diante support governor gaga chama tango se mu escort andanga 200 ina wegore credit bona yo gokora ekanya dinawa tendo ngokora na udinye tiko escort governor na ngona nge busy ngokora ose ndra ngokora tinjiko kora tanini so that thing na idleness nere ko era bono mpaka yata a lot of nende gunism in the ground ndio wana konyara murai bon tarato agasi utwaka ile simina lopen bangere ground, that's what they normally do. Bangere ground ngo chande kenyero kiao ngo chande bokeira, for example kama from Bokera ward ngo chande bokeira na kiwache ground na mate maybe ground to hiyo mago tena endo kora bangere youth sigau ngo chabansu ya matanga akobekera usene do okobekera usene besa wana kwa bekera usene 200 when they are defending that money to aba mande gas kwa aba wana nake kwa ndakia result magaya wana ibura asegete since wana abasa baka ni kwa mbaba tika so wana reso akayo wana they must show they are working as best survive but if we turn that thing ndo chawe abale rawe tawe ta constituency chi ni ba uchangira bangi na ba uchangira ni ngipata ko bekera basaba kwanya no ene ni hub gete no ene project kadha barusi no industrialization rather no rural abasa banyore chikasi gete ba gukora bona for example na kire ngo kanike mambi bwana ndego se nimbote singwa ndalie company gete gali ngende ngora kwa no cross no ene biroko magabangera ne nyumba at least na leo se 200 yani so unapata mind meset ngoro gasi nje prepare na mabingo ande gasi so my mind inakuja ya kuwa busy kiona tokana erono onde mboke timba gane kwa no timugete mudana keresi njitongera segete so para ndo free na so karioka so let's keep the youth to better employment as youth. It does not mean necessarily na ki to recall government you say office work. There's a lot of works now out there. Ekero producer na zake awonde binga na korora sana nga numubwata ni unyamokore na ndena korora sechi project chae kwa wingi aya buno basai ko ireno kwa raire no sengenjo no range no mweshimiwa kwa ngonyara uri gukwana na baraburende nga abasaba na bangi barege nande you are a youth leader iri ndabasai na babanya konyora opportunity ona bungeta bwata on the wrong side injetini mubwata ni unyamoko I'm keeping my MP in touch last weekend kaona chete to arenguso watu mkutano wa Saigusi ngara ni function cha Ngusi on the other weekend or this weekend na chete ngachikora obasi what my MP has done nganya like e panere atere kurete is the second term in the office e panere create 2017 elections na chitaka to promise na me pare kuru ekerenyo etro buari and nasari ende nyamuse nasari ende nyaobe ende chaber go make sure in my first term e pare ngwa propose erinde move kirwelani but I was disappointed kana jete kana ende the second time that's the same thing at na propose pare a contract is on the site ngo chare aso site bama ko ngani kero eke ngenda mbako mbasubumere so kana jete ngaya bade pai wone ere mire alafu elengtie paroma de national government chipaje ya yont korani vere one achi ambake kare korani yamo ono kuba ne record kete record so when I was keeping in touch one wacha at me blogger church tena oh I'm fighting omo jumbe I'm doing what and what but me kitingana uliza e pare what to promise it go propose yore last year when you took people to state house e pare president kaya mission tena na ki e pare ngobe kwarela up to now it's almost the next election a year to bado ntrochi differences mo jumbe the last time we encountered useto renge close nere me normally right what I feel like it's reality ngo watena iba wo chaga bibe kabante kenyorugie itose tebe nasari ito watu ekira bante kenyoroiga otobe 200 after matanga okay jua kujanga matanga awe ukwana de andana mo chiko tindo komobe diga mo kanse ani bote efa ino wala ando chiko renye usira mo engora yo mo me respect watu ya bibe 200 ondo to godika tena ki 200 ete otokonya to epara ebirasi bieto ngo bubire to renovate na mabati mbrangu to ya wanafunzi watu wetu watu kama criticize so our leaders they are taking advantage of weaknesses here poverty not even the society so they are dishing out some few handouts to silence the public
So James Omojumbe on around that evena, Omojumbe is messing with our people. He's supposed to bring development, not handouts. Biamono, tokuragenda omotimoko omokego murigire bwensoko katogendete kumurikira mugaso bwerit korera gose mambia ya rero kubatikana nebikore byabasaria by'ubusaria ebyabere bikwenekirwa anene ase county ya Kisii na wego county ya Nyamira na wego asti county ao imeyenze to cyare kwera natore ase gakege kerebusyo ende togenderere ase ensemo y'umurobiri yoyiga. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bw'igekoro byito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabwigabange nabanyika Iligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi. Kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Yekoro yeito ime Nsoko. Nsoko. Yekoro yeito ime Nsoko. Nsoko kibengia yagire ngumanga bunalero. Mirna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nchiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomugusi nobe bokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Biamono naendo murigirira bwensoka kirande no kwegena ni gore imeyo moroberi bwetorobene karatogenda ndete komorekera abasai amono bokebago gose youth and gonisem egento kyabirege kwene kigwa ase amatuko abwanguiga karatore chidaika chiri chomwere karatogo chigokorera ensemo yo moroberi
nyoko bwate ngani ndogo kwanera ribaganeri ya obono ngochiko kwanya gusonye no bwate iborerende ene kingangwa kore simi gwetere namba itu studio 0788666663 o tebe ngankere kikiga obwate nekero to kunyago kwanera engane yiga inyoranga obuke bago buiga abai abasaye bagocha bakora nigo boigo abantu bande batebire nga kero kenda abaibori mu abaibori twasinyiru kubeka chimbwa chingi ya asa abana esengenche bikore biga nigo byabere bikwenekiwa asa matukabwangwega kera bande bagotanga amatuka magega bikore byombyare kwenekiwa. Do you agree that nga abaibori basinyiru wikerania usekorenda abana babo squeeze abaibori abare too busy kurigie nibo lakini ase chimbwa cha abana chirocho no batari busy? Asking out they are trying. They have a lot of time. Like also me boarding school, primary school. Matena warumunda waru mostly. Because everybody ndo say 1 month. And then na school. To after primary level and the secondary level. And then you're in na abaru mostly. Unaona tokonya mentorship yenye we expect mostly guru asabari. Ababori nakia kaba kuna ku touch. Ndiamon tanda batesimire gigando chekero chisimi changere goswa. Hello bwa kirabia. Bwa kirabia soko tiri bwa kirabia baba. Ndiamon ngo to kwana nere. Omo kwana moto kwa kutia kwa mabuka. Duke. Ono nataka kukuwa na linga ni sio sipokuwa nata kulia kangana ako. Kingale kueta lakini nabaka kia kana kuda kwa nakasi ni kana mo chota buri. Karakia kaiga. Igor yaba sai. Kote banga media basai basi ni kuanza na baibuli. Basai para tipo kuanza na baibuli. Unori ga no baibuli yore. No kwa tabana. Ebi to pio mwana wa watu wasinyo kona na hivi komanya kwa ranga ki ama pio mwana yo no tende gente que chavere que amana sana que ran konyo kumabwane wetanyi ko mo ibuli da kone. Abantu bone ka basomire. Ogo sinya kwa abana abasinya kukia sawa ibuli tinga abasinya abana abaso binanda bayibulira amaicho barore gochibosyo ikikera ya bono yo. Ege ntoke ko kungu bugambi nawo teshedira ekera kufuso ikera boneka bugambi bugwati bugaka bugwati bomina bugambi bugwati bichana. Bona ngobugambi muntu ndugwati kabawurana anja ora ekera gedere ngiya gwetanya abagaka batu akatoleka kiyako. Bona ntege ntonda ta propose abantu bakuru ku youth. Yo abagaka bara benefit iri kube myaka yabo goja siri ba akorde tira bae ibaga youth sinabara bakora gendoki. Youth sinabara bae asiba ikena biri baro na biri baso mire. Akuna haja tosomya abana. Ekera tu asomya abana to bekira asiba ikire to family abana to basomya bachikobe vyombo bitu na yama to ira nenga abana abakoma. Mbiamon. Akuna nje udasera kimona bakora. Mbiamono sana kwa igura otebire nga abaibori mbarasi nyukugambira abana na abana basomire batwarira maarifa bangere ko barate turabatese ndere gaiga. Ela Nsoko TV. Hello. Bwa kirabia. Ningo yega to kwa nera. Network ya ikorekana nga ntugocha kuigwana. Okuri go konyore network nandi na onabo konyora libaga erindo nyara ko bakugwa kiga ndoche nga nigo yangire kero muiburi yare gotanga abasaye basomire chinga kiche ikire bae webirogo na baragamba abagaka baruchi obisi. I support him 100%. Senga ndo manda gato akinire na gutira. Na nabana batufunzie. Tena nto etoma baraiba mambi. Nanga to achie chirari cha before. Wate abasa mteto commenta mamba cha barai. Want to ekire that age, now we are demanding to ekire. It's our time. Moto skirarende nangwana for example to kulwana na ngonjo musa unanje. Kulwana na musa ndo una musa onde tukoriye kere wamo. Honto kulwana tukabasa ntweka. Wasende ngono ntubantu kwa baraiba mambi. Wana tuna turwanere kero geke oire no musa. Ngire njo no musa. Wana ngata ambu yate bana most of the youth now they embarrass me kugambi na baiburi ntingo blame parents na basini kuambira man Mbiamon abana teatura kwa nano yongia kwa na Ela Nsoko bwa kirabia ningo yetu kwa nere
Oya korugo ndiki korugo basi. Ondigi karibu sana na kikware gukwana. Ono obo raibu sai bwa beiro bokongo. Na kibwa beiro bokongo. Una mono ri mubieka no. Isi county yetu abwate obo rayu ya koru 2013 gocha mpaka 2022. Obo raibu abasai bwa jeje tine chibura buru toroche Kisii County. Kisii County ni ngoro murayo musayor. Kuna bono boga banoroche ke bakombe muga kori olengo no boraibu abono. Igote tote angongwa ene asinge njare ngo muga ka Simba na tara kongake. Mondo monene ndiogo. Okay. Ande birogo mbiro ko nyabu ne binene. Kanya abite to mondo akangiri obanga ko manyete ngia go chigokoro. Bono borai mbole ni birogo binene bitata getiba sai mono. Bona basaya barende na kibago na kimuraba konya senge njonye muko bawo borai bono nabo wika batumeke abasaya bono omuntu akangiri obanga atari mosaya mono. Ando omuntu ikire bate otoya ire kidogo. Na ndiri bodi rinde ntara gutiko gende kero director ne Joshua Konde kero bagukina bagotebi unga basaya nabo barai bankyo angie yabo ndiye gocha goikare ndonye mogoteba bagaka na bakuba beka bia. Obora ibu abasai bwaro kanu bobo bura buruchise gichioka. Mbiamono sana kuruchinsa mochi abo basi kwa iguru mugako bunatebira. Nagani muboi buna ego Simba arati ne kijana sinike miaka bacha bate ba yute yo chakera kuru 18 to 35. Era nako agenta teba banga uisikurigiri miaka ya ungwae ukonyo kongire Simba bado. Of course Simba tari miaka yongwa. Wana era wani ka watu mwana ukini bono. Akamote ka wocho ke miaka 70 mocho kulie keroko. Tiganda kwate simira. Ja kero kananga engane irira bantu bia. Elo ensoko bwa kirebia. Ande bwa kire na tumori. Bone ndago te banenge. Kore kana obegeteri ogirie tibia kero kobeka na kinga kwarira ni rinsa na turaigwanane. Kwa kirebia. Ekaro SCC Michigan rete go swaga ige kore kananga ingani iga ya kunira abandu muga kana otebira basa mwise ko egwense na butura basa konya ntoijo tokurara iga tubuke tonyore nga mwatoirire embero tigango example Peter Salasia Babu Wino Ndini Nyoro the rankings cha performing MPs. Those are the best performing MPs. Yeah, I know kama Babu Wino was the best one. One ranking une is Babu Wino old age. Is a young man. One na ki tikadege perspective na ki na bagaka no bara turabia. Chimbu chomonto and the young people. But what nini kororo maroro yabantu. They are doing the best. One other side never blame naki pasai by Koravia, second Tabagaka, the Naka Moakoyo, the ranking in top 10, Moakoyo, what chain the top 10 performing MPs. There is no one. Turawata esi mirege tumai kugenderera. Elo ensoko bwa kire. Ningo yoiga. Nakioteba? Andi. Mumanya ine? Oh. Okay, ina kware goteba? Mbiamono sana. Asante kwa iguru mugako uyu ndiki munabekira mungana. Agote ababa sae mutageti kibarua mutagete monyoko minyoki chigari moseru kwanira ngengane.
tia mo respond immediately basa mo sete wangete gasi ndi ya mo ndangete gasi na mo toyo gasi sina ngoti tini gasi ringo kora sitengo kora I'm in school while I'm doing something na ngoto ka tingete gasi na ngo kosa tena kiti yang strictness ku yoka mo bira mbekere miambi mbekere 300 but I'm doing my part time in under school so monte wangete gasi na kora musa ko gasi atebe na tinta gasi yeyu tikangende nsere most of the youth when were disappointed school no the most of the forums the manage public engagements participations kwa musa wada na ki kwa tengo tore gasi kintora to gasi what does that reflect au samba watu kwa kurukwe gasi lakini result yo chacha na ki disappointment wa promise no monte gasi monta sana ndo ta to promise kabere gato for example ntebi mambio choche ngoire gasi nise mambi onte ya choche next week the next week nte ya choche next week madonna na very disappointment next time onte yoche ngora na wono ngoncheza hari well that's what comes to our youths they feel disappointed too much lies kungaina nchituko kwa gasi kingoire kerego nchen create jobs for youths waganya jobs zinchiyo wana most of the youth in the business market nowadays youths are pushing so much wana musaya bwate ulikiro sana sekete maybe none channel ye ego promote channel wana basai wana kinno andena basai pata gas they are doing a lot of promotions cha isko ga tinaga waka promotions so wana gasi ko yangire now they are turning to be business people, businessmen and women, they are pushing so much. Mbiamono sana kirongo bate simio mwerire ga igerinde toma ko gendera kose gukora umurobero yiga ensoko. Soko tivi bwaki. Mbiamono. Egento na na ko ro bwana. Ekere kega. Ditanga kabisa egento toko gikeja ni kubura buru. Jaba sacho kingo shike tore lakini kibura buru kiyo mande chiko cha kuwetera sasa yo kosi ili kumwa kwa ni ya bagaka. Abagaka bare viongozi sometimes na wao chibabeka ebijane ikera bagaka mu maziba kwa chibese bono bawo chibabeka ebijana kete babikombwa byagenda gachi kosaria ense y'abandi ekari ya kati ense y'abandi kyama yakobanga ense y'akora gento yasarekira oseki cyana kete dira sare byare tiro mu gurukano bijana ndiri ka ubikora to mu gurukano otote abuna kiombo abasaye bari mbaruete kiombo. Okay, abasaye muna bari bakeumbu Rote bakolete buruburu, eko bakolete buruburu kwetera kuwa so muntu kete kuwa se kuwa ko muntu kete. Nekere bakolete buruburu kuwa so ko muntu kete. Iga bandabu ninki ba benefit to kuwa so muntu ikakera bakolete buruburu no muntu ino muganga. Na ndege teke mako tebanga useki byongozi bile bibone nganga ne byongozi bibwate myaka. Byongozi nke ikebwate myaka meke use koligera bandabu ba utangiro runga tigato tobeka yani ebijana ndiko nyara gazi yani abago pingegenze cyo iko barense mo yabaga abago kwana nabagaka nto twari ko kwana ngo yebijana pero kwana ngo yabaga abagaka barabumba yanda ko bisana ki ebijana ndiko nyara ebijana nto to kodeba abagaka bakwata abana babo abagaka bambategita abana babo bari abagaka bambategita abana babo na baroba batero abagaka umuga uyu bakwata abana batano ubabekire nyomba igabare ko kuwa akinete ko abanyorete bako bayikiri asaba yikiri ona kiyategita abana babo banyore gazi nekera ko teba abana kete abana ba bijana ngo banyora gazi tekeri cyakite banyore gazi ubutiri kurageri abana bayo umuntu ko yuko kwani ndeka bere ko no kurageri abana bayo iyo abana bayo banyora gazi ebijana cyese mo yende byabisabira binyore gazi aina arongo ade aina na irori umuntu akwana ko mana kijana nanda bongo ko umuntu neta pauti bani ngara ko kida kachikoruwana ona munanda kubuli ngati bani ngara karomoro nyale na rega mo kutamiti aro kwiti Biamono sana umungwano yogechi gusana gotebanga abagaka baigaba gotebanga ati bijana bise kwegwa uburai bwense nigo murarai asenchererembo tebirenga abagaka gaba ukwana gamba bwatabana kirango kwari baga orakwanire ngani echi daika ngeberegerere tokoro morobere kirango kwa mangana yu a respondi tena ati ona dobe ke sigera naki abagaka mbaya bali kubwe vijana mbia bari kubwe kuwa bagaka tigato to under the factual of the real thing abasaye mbare ba perform na nene na beka gabu basaye ba perform ende gasi aba rokanire now currently the trendings chami assist
Celeste is doing a lot. Unaona hata now Babu Winara is doing a lot. Yeah. Alafu mai gocha sabakaka. Abaka they know they are turning. Say they want about finire aba samba watigasi. Now the best they can do the youths no ko ba chi handout so they can defend them. Ono abaka wa chi handout they defend their failures. On tiga na ki abaka they are doing a lot. Abaka na wakata most na wachangia chibura uchi nyinge. Ndiga tubate sime yo mwerere ndete guyo akire mono tegunkia gukwa na tugukorera gabu. Hello Ensoko. Ensoko TV. Ningo yega to kwa nere. Vincent kwa nirange nganeyo. Nganeye bao kwanda buna basamba takeri konyole biro bya siasa. Itali issue. Issue nere rie. Issue. Siasa ya beide buna yani abaka baba batware biro go. Batumeka abasaya batabwa timeremo. Batumeka advantage yuko batumya bobe. Collective uruburu Kenya. Igonere byabasana barabo bategera rubaye guri bakajyo koriye birogo. Mbaise nako bawarayira na bakora yakwa ibe example ga kunaigwa. Uri lyo musayibu na papo wino. No musayibu mukesara tega swete pungi garo mukena songo ga swete pungi yani yege utaka niko choruga lengo musayibu bado. Lakini nana korasa ala tetesa ga sagende yonsi. Igonje gukwana kwa nengo libuna abagaka baba banene tiga batumye libakelinga balinyole balitumya sinjirere ngiya yo mugaka buno yo we gaka pana yaito ya kisi atumekeli bageri biya enjo karnya saya mubege toro lotari kusemba yo batari ko bakero gekyo na bange bali lakini alitumeke biya mbiamono Mbiamono sana kerondo chenga chisimi nigo chia kunenkwane ga ningo yoiga. Nyanga ukwane range nganeyo hobo ibo mwere. Ekoreka nanga nyanga una bokwabo ibo mwere igo ekoreka nkwabo atengana nando no mugako isiko moigo ekoreka ni credit kya mubutokere. Tina mayanga ngana kyobwate yo mwere kango kwari bagokwanere what can Kenyan youths do today to reject chibura buru bose chisagasaga na boigo wagache better Kenya. Outside they can find something useful to them. And now they in the current market, I'm seeing a lot of youths now a lot of selling. Abako promote something. They got something useful to okora. Tiba mura yago chato 500. Tochigo sayo mukutano, tochigo usaya matanga bande. Tiga ato egento ke dige con benefit rero, e benefit mambi. Tikato to encourage a lot of empowerments. Iba mo ndao ko tumeka we let him empower. 500 irinko ere, 200 irinko ere. What about tomorrow? Na hiyo 200 na umi ziremo sa erafikiana, usami ziremo sa kabunanje. Uchire nyagetari. What have I gained back? 500 mambia ere. Matingo rani to my no more senses, kuta it will haunt me in my mind. Na kina was tenga ko musahigete. Sense ya 500. To avoid to be being used because of some handouts chinke. Yo mo ndaje ko tumeka bo bare amba bate chance yo konyo muntu. Yo mo ndaje tumeka bobe te akoye nto kete constructive kera okonye. That's what I can say. Mbiamono sana, mbiamono kigima kero twanyare ko batugukora gusena wikiraga buno tugukorera ensemo yo moro beriberi tkoria rero no kwegena kwanenga kwanyare ko bogokwego kya kurutwa gachagete chinsa inye wikabonega chitigarete chidaika chinke igo chikuraga chinsa isano ne mocho mugasobere tkoria rero kerabono abasaye togendete kurwa goso okobori ko kogendete kurwa gucha asabasaye kwenekia nkobe kabare omorembe na abasaye batige kutumeka bobe koreta chiburaburu asemega ya matanga na boigo asemesangirikano ya gisiasa onye ko rumusaye otorigretie mambia bano enekinga omorembe erinde obugima bwa boibori baito na ribotabe asabe na boigo obugima bwa na ribotabe asabe na wikeraga bo murigere bo nsoko no to gukorera omwari bo moroberi yiga na kuganirio gende gutwara oburigereri borobia inyoranga ensoko TV na botambe oboroso bomuguse eriane nkoro kwa Linet Nyambane.
Nsoko TV, uboroso bw'umugusi.